Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina uSugeli nikuphi? Ngibulala ingane yami. Ngayihamba ngayilahla edampini, yangihonta ibhadi. Hayibo ngithi mina indaba kwenzakalayo. uSugeli hayibo mina ngikhule nje ngiyihlongandlebe. Uthi yabo ihlongandlebe lokugcina. Uthi ibhadi elikhule laba khona sasihlala ekhaya rich sihlala kuma suburbs. Then ngiyibone lento le ukuthi ama suburbs vedane ukhandwe umjondolo eduze kwawo kube isiphithiphithi. Uthi kwavele kwakhanda umjondolo la engihlala ngakhona. Uthi I made friends nabantu basemjondolo. Uthi nje ngiyibone ukuthi la kuyaphilwa kuphilwa lathi. Uthi ekhaya ngihlupha yabo to a point ukuthi ekhaya baze bangidikila kwathiwa nje angihambe phume ngiphele ekhaya uthi futhi ngathi with pleasure abangani bami bangihlanganisela umjondolo ngaba nomjondolo wami nje etheni early age yabo. Uthi hayi mase nginomjondolo wami ke ngihlale kuona kube mnandi futhi ngingabi nankinga yabo nje ngibe right ngiyiphantayo mina ngiyakwazi ukulukana into engakwazi ukuyenza so imali nje ngafunda ukuyenza etheni early age yabo. Uthi so ngikwazi ngiyazi ukuthi angirenti la mangithola ukudla nje ngi-right. Uthi hayi ngicela sengithana nabafana balanayo. Uthi ngithana nabafana balana vedane engimithise lo mfana. Uthi engimithisa lo mfana uhlupho nje labafana abahluphayo yabo ababambe inkunzi nani. Uthi engimithise lo mfana mengimithisa angimithisa ingane ivele izalwe namafithi yabo. Uthi hayi ekhaya bengibiza uthi hayibo ngoba usunengane ebuya uzokhona yini ukugadikala ukuthi nje mina angiyidingi empilweni nami uzokhona ukuyimela. Uthi hawu nangempela ke plus baba engane wayikhona ihambe haslisha abuya kunike imali yabo ikhule nje ingane. Uthi nje yahlapha ingane yathina 3 years wadutshulwa washona baba ingane wasala wawusingle mother. Uthi hayi okay still kube right impilo because uyayi-afforda vele uyalukana ubhizi nje. Uthi hawu nangempela ke ngiletuze ngihlale nalingane ngihlala ngane kodwa phela ngiyi-groovist mina iyona into yaze yangixosha ngisho nasekhaya because ngangisuke ngifuna ubumnandi yabo. So uthi nje ngiyijwayeze lokho ukuthi ingane yamasi nje ino 3-4 ngangishiya nje iyodwa ngihambe ngiyogroova ngibuye ekuseni ngiyazi ukuthi nje izolala mizela kuzokuzalana but nje ngenza sure ukuthi yonke into is in order yabo mhlawumbe ukuthi ngeke izishe or ngeke ilimali ukuthi ngangizama ngayo yonke indlela ukuqikelela ukuthi nje ingalimali. Uthi hayi ikhulu ingane mhlawumbe izibe na 5 futhi ingane basila 5 ngiqhubeka nendlela zami mina ingane nje ngiyayishiya kanjalo izibonele elimasina 5 suku singconyana suku isizwa noma isahlupha still but isuku isizwa yabo. Uthi hayi ke akazi ukuthi kwenzakalani. Uthi wathi ehambile one day wegroove bebuye ekuseni ubuya ingane iphihliza amagwebu aseze oma yezwa. Uthi uyabona ukuthi siyabanda qa ingane yezwa. Uthi kwavele kwasa utshwala baphela inya. Uthi mangithi ngiyibona ingane yami ifile phela le ngane ishonile ngazabe yakabi. Uthi ngiyibone ukuthi le ngane le ishonile. Uthi yo ngithatha ingane ngiqukule ngizwe ukuthi ingane ayiphili. Uthi ngizwe nje yabo ibanda njenge-ice yabo. Uthi ngivele ngishova lo ngithi ngenza yami le ngane ishonile yabo. Uthi hayi nangempela ngirealize ingane is no more. Uthi yo ngivele ngibona ukuthi ngizokwenza njani because nje ku-obvious and abantu behlezi bengikhuza lento ukuthi ingane ngiyishiye yodwa yabo. Uthi hayi laphana ke vele akunakwana kunamadampi inqwaba lapha. Uthi hayi mvedane ngithathe le ngane le ngihambe ngiye edampini. Uthi ngifika edampini kube khona into ethi angilahle khona uthi ngifake esikhwameni esikhulu uyabo lezi ikhwama enkulu. Uthi kube khona into ethi nje angilahle la edampini kofika umqomo wadoda uyithathe vele ishonile uyabona nani. Uthi hayi kube khona ethi angiyigqibe uthi ngibuka ukuthi ngizomba nini umgodi ngiyigqibe nini lengane ngingedwa yabo so ku-impossible. Uthi nje vedane ngithathe ngaso lesi sikhwama lesi ngivelana ngiyiphosela edampini. Uthi hayi mangiyiphose edampini ngibuyelele endlini mase ngiyabuya ngifonela abangani bami ngikhale batshela sayibona yazi kwenzeka inkinga lana ngihambile ngashiya ingane ngangabe sayifica ezifa ingane entshontshiwe yabo. Ngafica ingane ngafica geziwe endlini yami ingane ingekho. Hawu kuthiwa hayi nangempela bembuza hayibo ubuye wena sakukhuza lento yakho yokugroove athi cabangani kulokhu bengayeli kokugroove ngiphumile nje ngayo isitolo mangithi ngabuya ingane ayisekho. Hayibo ayithiwa-ke nangempela kuphunya umkhankaso-ke so abantu basemjondolo bayabhekelelana benza sure uma unenkinga nje ixazululwa manje inkinga bayakusiza bayasekana. Kuthiwa kuphunya umkhankaso kubhekwa ingane lutho ingane today kuphrinta ama-poster efakwe ey'gxotsheni ukuthi oke wabona ngale ngane yabo kwenziwe njani. Uyakhala uma wayo kusekhaliswa ukuthi nje uyalazi iqiniso but kubantu ngathi ukhaliswa ukuthi ulahlekelwe ingane. Hayi akhala.
engithiwa usishube kuthiwe nje akuvula i-case e-police station, ayivula i-case yabo nje kushube ibhekwe ingane ngale ndlela ukuthi izakhamuzi zakhona zayihlale khanje kubhekwe hayi uyazi-ke nawe-ke ukuthi-ke iletuzane indawo ingane igcina umuntu oshonile noma inuka idampe but kuthiwa iphunga lo muntu li-stronger than uduti yabo kuthiwa ayikuzwakali ukuthi khona into enuka edampeni. Ayithiwa nangempela makubonakala edampeni kubhekwe ukuthi yini lenuka edampeni because kuyazi ukuthi kulahleka ingane la ithiwa ingane vele itholakala edampeni. Kuthiwa uma itholakala edampeni akhala umawaya azayibhuquze phansi bebuza ukuthi ukhalela nathi into engiphatha kabi because wayazi ukuthi abangani bakhe bayasazi isikhwama sakhe ithi into engiphatha kabi baze bayifake esikhwameni sami ingane kuthiwa khale kuthiwa datshukile nkosi yami kuthiwe nje khululeka mama amaphoyisa sombheka somthola umuntu owenze lento uma ukuthi abantu sobathola abantu abenze lento cela ngicheckele ukuthi ayireshwanga yini ingane yami nani kuthiwa ayizobhekwa zonke lezo zinto o-forensic engabe itholakala o-forensic angazi. Hhayi kuthiwa-ke ugele ahambeke nkosi yami kuthiwa nje ihlanganiselwe imali ukuthi ingane yakhe kumele ingcwabe kangcono yabazi abantu basemjondolo babhekelelana kuthiwa beyihlanganise ngampela iy'mali-ke ihlanganiswe imali kuthiwa nje ingane yakhe ithola umngcwabo nje ohloniphekile o-right yabona abantu nje bemnakekele nabanokudla bemupha ukudla kubona mase abantu sebekudabukela yabo umuntu esefuna ukupha noma yini kuthiwa hayi bemupha izinto ey'datshukile uthi hhayi ingane ingcwatshwe-ke nabantu bakubo befike-ke masiyongcwatshwa ingane yayizongcwatshwa khona lapha kodwa emathuneni angakhona yazi ama-suburbs abanamathuna angakhona. Hhayi kuthiwa ngempela-ke ingcwatshwe-ke ingane ikudlule kuthiwa nje the day yangcwatshwa ngayo ingane thukela ngikazi ukuthi iqotha ubuthongo uthi ifike ingane ifike ihamba nobaba wayo boba kuthiwa into baba wayo washona uthi bengenzeni bengitshele bethi uzokhuluma iqiniso uthi bethi uzokhuluma kube ngathi bafuna ukungiqinya uthi ngibabona live yezo ngitshele bethi wena iphisi ngeke uyithole until ukhuluma iqiniso uthi ngisabe kube ngathi bazongishaya uthi nje ngihlukumezeke uthi ngiqale ngiyibambe uthi hayi kuqwale qhubeka uthi ngize ngibone ukuthi ngingcono ngicela umngane mhlawumbe bazosaba uma kukhona umngane nami lola uthi bangimcela ngikhale ngimtshele athi nje akaboni umuntu yena ngikhale ngithi lapha bengihlasela were yabo kube ngathi nje bafuna umlimaza kodwa begcina bengamlimazanga khale lokhu ngithi yabo uthi ukhuluma nomuntu oshonile mhlawumbe uyasho ukuthi ehe wangibulalelani sengibulale mina yabo lokho shezi izinto ayimngana kasho ukuthi ayingeke kodwa wayiphobe ungazi ukuthi yabo unolokho ethi justify ukuthi akaze babulala naye lo mngane akaqale naye abe nensolo ukuthi ayingekho into off la ayithiwa nje bethi nje uzokhuluma sifuna ubize umphakathi wonke lo kade ukulekelela ukutshela iqiniso lonke ukuthi kwenzakalani ngengane. Ayithiwa nangempela kwali kuthiwa sizigcine kusekungathi uyahlanya engasalali ebusuku selale emini kuphela kuthiwa ayingitshela ukuthi kuthiwa kube ngathi uyahlanya ecela ukuthi ucela ukubizelwa bonke abantu useyakhala-ke kuthiwa ukuthi abantu befike phela babo ukuthi yini engayo emkhaza kuthiwa ikhala ethi ngiyasha kwaziwa ukuthi wayishiswa yini okunye nayo seyaxoxelwa abantu izinto awayezisho okunye wayengazizwa nokuthi wayethini. Hhayi kuthiwa-ke intombazane-ke ile ntuze-ke ibabiza abantu kuthiwa ithi ingane nobaba ukhuluma iqiniso. Hhayi kuthiwa-ke mese yasho ukuthi ngifuna ukusho ukuthi ehene njengoba kakade nginale nkinga yengane yami yayilahlekile ingane ayilahlekanga kuthiwa hayibo uthini ukuthi ingane ayilahlekanga khona ingane yatholakala emgqomeni. Hhayi kuthiwa mese yachaza-ke ugele ukuthi hhayi ingane kwenzeka kanje sonke le story ade ngingixoxela sona yokuthiwa umphakathi uthi go-crazy usenze ukulima emva kwesikhathi esingaka ubulala ingane kade wawukhuza eyithiwa ashawe lo sisi eyithiwa abangani bakhe beze bedabuke befonela amaphoyisa ukuthi hayibo phela intombazane le futhi nje uzoshona. Hhayi uthi ngishawe kuthiwe ngizoshiswa ngomthakathi uthi ngishawe uthi mind you indawo le amaphoyisa ayayisaba le ndawo engangihlala kuyona so ayingaveli nje ifike fast ngishebiswa uthi hayi ebebe eshiwo kuthiwa nkosami umphakathi ushaya abantu besifazane ayithiwe eventually afike lapha mfice seyinebethoni useshawe unjani uthi ngale ndlela yokuthi before ngaqale ngayoboshelwa esibhedlela before ngihambe ngiyoboshwa ngempela into eserious uthi hayi nangempela-ke wahamba-ke nkosami waboshelwa esibhedlela uthi nakhona ingane ngibuza ngazi ngizoyiphendula ngithi wawungibulalelani wawungishiyelani ngedwa
yabo wawungishiyelani wazi ukuthi nginamafithi kusho ukuthi ingane yavuka amafithi yaze yashona angazi ukuthi khona nento enjalo. Hayi uthi ugeli ngiyixolise enganeni uthi ngisho sengisejele ingane ihlezi ngihonta ingane ngihlukumeza ingane ingiklinye ingane kube ngathi iyangicindezela ebusuku. Uthi kusho-ke hhayi uthi befike-ke abantu basekhaya bezongibona uthi baqale bangidikila nje iminyaka cause uthi wagwetshwa iminyaka uthi lapha kwabo 2 years bengangi-check-i bengenzile lutho ngingenavizitha wonke umuntu engicasukene ngisho abangani bami. Uthi hhayi eventually-ke kusho ukuthi kwasika ngima wakhe wafika wazongibona ukuthi ngamtshela ngathi ma angibazi ubuthongo lokhu kwangcwatshwa leya ngane nje angibazi ubuthongo. Uthi hhayi angazi-ke uma ukuthi wayaphi wangitholela something-ke ukuthi ngilintuzeke egeze angazi noma wageza khona lapha ejele noma kwenza but uthi eventually-ke ingane yamdedela-ke wagcina iphumile kuye-ke. Uthi ngaphunywa kanjalo but nje ngagwetshwa iminyaka. Uthi nje namanje nje angikho at peace because ngabulala ingane yami and kwakuyiyo yodwa and uNkulunkulu akasangiphi ingane. Uthi sengiyifune akukho engawenzile ukuthi ngithole ingane kodwa nje angiyitholi ingane. Lapho kwakuyiyo yodwa ukuqala kwakuphi uthi ngangiyithanda ingane yami wonke umuntu uyazi ukuthi ingane yami ngangiyithanda. Into eyayihlukanisa mina nengane yami kwakuyi-groove kuphela. Uthi kwa-groove leyo ngayigcina lapho nje ngisho sewaphuma ejele akaze phinde nje ebuyele waba ingane e-right wayibuyelela kubo wayihlalela ngoba phela ifamily yakhe angeke imlahle forever. Uthi agcina imqalelile-ke wabuyela wayohlala kubo but nje emjondolo akasavakashishwe nokuvakasha kodwa kula eduze kwakuba uthi nje ngizama ukukekela ngiphumelele kude because izinto engazenza khona azikho mnandi. Siphala lapho isitory sethu namhlanje. If you do have a story now to share ungakhohlwa ukusendela. Thank you so much, love you.